N'est pas feignant la mainada. Cadun sap qu'elle travaille, son pai pot la fisa. Mes arestas donc la pensado quand sus lalo de assumiado dins un bel país blu se'n va bulatza. En là, lo segai s'afano, elo sex un'idea. Ambe sus els tremuls, debat su mucadu de l'anno, semblo l'abierzo de la plano che fa tumbar tussiau lo poble a sus ginuls. Alavez aquel livre que veges aquí, ce sont l'Estibandier. L'Estibandier és de Francesc Rigal. Francesc Rigal fa partito d'Escola Carcinolo. En 1895 hi ha una escola que s'espeliguet així a Montalbà i dins el Carcí, que se sonava l'Escola Carcinolo. I Francesc Rigal fuguet el segon president. El primer se sonava Jean Castellà i August Carcí, aquí damunt de Montalbà, que havien creat aquella escola Carcinolo. I Rigal fuguet president de 1905 jusqu'à 1935. I com Mistral havia escrit Mireio, se diguet que pel Carcí, hi havia també un Mireio, un Mioneto, que se sona, e che va tombar amoroso de l'Estibandier. Elo és la figlia del mestre, e l'Estibandier, com son nom va dir, és lo que treballa l'estiu, així en là, e que treballa un treball, e que se logo d'un hostal a l'altre. E aquí va tombar amoros, o van tombar amorosos tots dos. Aquel bratge fuguet publicat en 1904, que vol dir 50 anys après la creació del Felibrizi. És donc una resposta, un resum a l'obra de Mistral, Mireio. Aquí s'appelle Mioneto, és pas Mireio. E Mireio, quan traverso la crau, havia oblidat son mocador e fuguet a lo solel que l'ha sucado. Mais aquí la Mioneto, lo francès de Rigal, prend place soin de la presentar en de son mocador de l'anno sul cap. Un ensatz en 6 alenados, las festes que se debanen, e aquí és escrit com Mistral ha escrit Mireio. Le même canviament d'un vers octosyllabo et une alexandrie. Et après, il y a 13 octosyllabes, 12 aquí, et une alexandrie qui acaba. Donc, a repris le même rythme, le mateix rythme que Mireio de Mistral. Et à la vez, ça est intéressant parce qu'il y a le personnage principal, Mioneto, qui est le plat caractéristique du monde et du pays. Et de l'époque, la début du siècle XX, ce qui s'est passé dans la campagne. Tous les vestits, les festes, toute la tradition del Carcí se trouve dans aquel livre. Et je me plaisais de l'avoir entre les mains parce que j'ai goûté d'un pays platens.